So what's up guys, welcome back to another brand new video त के भनौँ धेरै समयपछि अपलोड गरेको छु भिडियो होइन किनकि हल्का घाँटी दुखिरहेको थियो अहिले नि दुखिरहेको छ होइन द्याट इज वाइ आई लाइक के भनौँ ब्रेक लिएको जस्तो भनौँ डिप्रेशन मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा अभी मैं डिप्रेशन में हूँ या अनि आइ एम स्टार्टिङ दिस न्यू सिरिज वेयर आई विल बी रियाक्टिङ टु फनी स्टफ फनी भनौँ कि होइन आई कान्ट फाइन्ड त्यस्तो मिम पेजेस रेडिटमा सो आई विल जस्ट बी रियाक्टिङ टु सम very cool Nepali pages, Nepali Reddit pages or memes eventually. Memes but memes अथवा we'll be reacting. So this is going to be the first series. And if I get राम्रो response, I'll just be dropping more videos. But yeah, so without wasting our time, let's start the video. Let's go. And yeah, I found this social media Reddit page. And I think decent amount of followers, decent amount of posts. So let's just react to this stuff. So first of all, shout out to this page. अब मैले त के साउट आउट दिने मेरो आफै सब्सक्राइबर अन द भिडियो धेरै छ बट या whoever is saying this shout out to this Reddit page अनि या आई डोन्ट नो दिस वाज द फर्स्ट पोस्ट मैले देखेको होइन बट आई डोन्ट नो वर्ल्ड कप पनि नजिक आउँदैछ सो जस्ट ड्रप प्रेडिक्सन ड्रप हान्दिउँ न हामीले होइन बट आई डोन्ट नो देयर इज अ लट अफ बज अराउन्ड पोर्चुगल अहिले करेन्टली बिकज सबले भनिरहेको छ नि त ए पोर्चुगलको दामी टिम छ बट I don't know, and I'm always been an Argentina fan, so I think you Borsapani they are going to win. So yeah, let's start the reaction. Can this sub be moderated for anti-Indian post? So what is the post? Okay, I don't know, man. These Nepalese are so delusional. Let that sink in. Overthrowing establishing a new political power, made a cockroach social party. I don't know who is posting this, but I don't know. It's true. It's true, Bonum. I know they are also trying. Banal. This post is not true कि okay Nepali are delusionals but this post is actually true. I don't know, we literally did के भन्ने यार delusion भन्न मिल्यो भने काम गरेर देखाएपछि delusion भन्न मिल्यो but yeah, I think no hit to anyone because they are also trying किनकि त्यही अस्ति मैले भर्खर देखाएको थिएँ they created a cockroach के party भनेर and they got millions of followers. I think they are also trying यार, they are also हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै भइरहेछ त्यहाँ किनकि यहाँ नेपालमा पनि सेम मुभमेन्टबाटै स्टार्ट भएको पहिला सोसियल मिडियाबाट देन दे गट उता उमा होइन posting it here just in case we Nepalese think that we are any different than Indian. Okay, so I know like people say कि इन्डियामा most of the people has low civic sense but I think इन्डिया जस्तो वाइल्ड नभए पनि नेपालमा पनि most of the people lack common like civic sense. Yeah, I don't know, man. In Nepal, a man showering on dress got into an argument with him. He refused to let a motorcyclist trying to cross by. I don't know, man. There are some people like this in Nepal too, होइन हुँदै छँदै छैन छँदै छैन भन्नु खोजेको होइन. There are some Nepalese केरेन भन्छ कि के भन्छ होइन धेरै नेपालमा पनि छ हो. स्थापना गरिएको बैंक वा विशिष्टीकृत संस्थाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गर्न तयार गरिएको परियोजना नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ. होइन यो वाला मिम हुन्छ नि लाइक द मङ्की वाला यस्तो गरेको अनि टाइगरले रोर गरेर आएको हि इज लाइक स्पिकिङ अनि एभ्रिबडी इज I don't know, yaar. I think that's विरेकको दफा he's doing the same pose, man. He's doing the same pose. This wala, the monkey one. विरेकको दफा 8 And look at this guy. दफा 9 मा त्यहाँका शब्दहरू राख्ने. I don't know, man. I think there is some के भन्छ त्यसलाई मजा नै okay, let's stop this. I think we need to switch back to our OZ. There are some really good memes on like हाम्रो फिङ भाइको memes पेजमा होइन भाइ भन्नाले सानो भाइ होइन इन्डियामा भाइ भन्छ नि. I don't know, मैले I used to watch his videos and he had some great like I think this is the most like funniest Reddit meme pages of all time होइन in one of the भने फेरि. So yeah, Indian memesहरू हुन्छ but के गर्ने यार, we can react to Indian stuff and maybe some stuff will be relatable. I don't know, things boys could do instead of confusing. Yeah, I think that's true, man, that's true. I know, yes. Things boys to have reaction की खत्म अनि तर this is true यार. I don't know, if you see a pretty girl and instead of proposing पनि होइन, proposing त धेरै पछाडिको कुरा हो. Who the fuck proposes a girl the first time seeing her? I think सुरुमा I don't know if I have this crazy incident. म नाम त लिँदैन होइन, एक्चुअली मेरो साथी थियो
I don't know if he might be watching this video, but I don't know, man. उसले सुरुमा देख्ने बित्तिकै गएर भन्दैछ कि मेरो गर्लफ्रेन्ड भन्ने हो भनेर अनि I don't know. I am guess गरिसकेँ होला how that ended up. No, man, no. That is not how you do. Just start talking. Mom, I'm not comfortable doing that too. I know. I don't know why. But yeah, I think just start talking. But म के बोल्ने यार मलाई आफै आउँदैन. But this is this. Exactly. I know यार. I think this was the line that होइन यो वाला लाइक सानोमा अझै एउटा हुन्थ्यो कि फेमस लाइक होइन यो वाला मिम थियो नि लाइक कसैले लाइक तँ त्यसको छोरा जस्तो किन बन्नुहोस् भन्यो भने त्यसको छोरा नै सी इज लाइक ल ठुलो लाइक हुन्छ नि प्राइम मिनिस्टर वाइ डिडन्ट यु बिकम अ प्राइम मिनिस्टर आई थिङ्क त्यही एउटा एङ्गल हो बट या आई डोन्ट नो म्यान इट्स अ भ्यालिड क्वेसन लाइक इट्स अ भ्यालिड क्वेसन गरिब किन छ but I know the shit they do for views man होइन मलाई कति यो लाग्छ होइन यदि म मेरो आत्मा बेच्न तयार छु भने भिडियो जस्ट टु गेट फेमस जस्ट टु गेट फेम अन द इन्टरनेट आई थिङ्क यार यदि ममा लाज हुन्थेन भने आई वुड हेभ अन यति धेरै होइन सोसियल मिडियाबाट यति लाज हुन्थेन भने बिकज लुक एट दिस द सिट दे डु फर लाइक कन्टेन्ट फेम आई डोन्ट नो के हो यो लुक एट द रियाक्सन थापिरहेछ मलाई आई डोन्ट नो म्यान I would have got famous हुन्थ्यो होला यार if I would have like typical for like हुन्छ नि जो सुरुमा कन्टेन्ट क्रिएसन स्टार्ट गरेर आउँछ नि भ्लग्स मैले हेर्थेँ भन्नाले यसको लागि हेरेको होइन लाइक के हुँदो रहेछ त्यहाँ भनेर हेरेको होइन जस्ट आउट अफ क्युरियोसिटी होइन आई युज्ड टु वाच दोज भ्लग्स किनकि थम्बनेलमा डेन्जर उखो थम्बनेलमा झगडा मारपिट भनेर आउँथ्यो होइन all they do is स्प्लेन्डर बाइक सेकेन्ड ह्यान्ड आइफोन अर सेकेन्ड ह्यान्ड गोप्रो त्यस पछाडि दे गो फ्राइडे नाइट स्याटरडे नाइट थमेल एरियामा एन्ड दे स्टार्ट अपलोडिङ भ्लग्स अनि तिनीहरूलाई जानी लफला गर्नु छ अब कतै मारपिट भइरहेछ भने गएर घुस्दिने के भयो भनिदिने होइन अब कसैले फेस नदेखा भनेको छ भने जुम इन गरेर उसकै फेस देखाउनु परेछ एन्ड आई थिङ्क दिस इज टिपिकल ब्लगर्स म्यान मच्छर इंसानों का ब्लड पीकर अपने अंडे देते हैं तो टेक्निकली देखा जाए तो double dad केक मन परेन अरे होइन केक मन पर्न पऱ्यो होइन भाइलाई त्यही भएर रुको होइन आई डोन्ट नो ही जस्ट ओभरवेल्म्ड आई डोन्ट नो डब्लु ड्याड ग्रेट ड्याड आई हैव सीन दिस मीम अर्लियर कि आई डोन्ट नो इट्स पीक बच्चे को एक केक खाना था पूरा जोर से केक की वजह से पिए रो रहा है बेचारा ना दैट्स नॉट द फकिंग केस What is this? How do you explain this? How can you explain this? कति च्याप होला हैन कि यो स्टेटमा पुगोस् के मान्छे कति रक्सीको बोतल हानेपछि यो स्टेटमा पुगिन्छ मान्छे I don't know. I need to know how much bottles रक्सीको हैन No man, and he's stopping at traffic sign like never seen in respect to women. So I don't know. That is I think issue most of the women face. So don't be like that. Honey, if any woman is facing such issue, just solve it. Modern problems require modern solutions. Smoke before my ID pictures, so when I get pulled over, hi, I look normal. आंसर सुनियो इंसान कौन होते हैं? सलमान खान। फायर ब्रिगेड पापा। Salman Khan is definitely not a nice person. I don't know. फायर ब्रिगेड Nice person. पापा। He might be. जो सुबह उठते हैं डॉक्टर काम करने वाले जो रोज नहाते हैं फरिश्ता। Why is this subtitle backwards? भन्नाले एकचोटि पुलिस इंग्लिश मैम। I'm
एम्बुलेंस मेहनत करने वाले सोल्जर इस दुनिया में कोई नहीं सब मुझे परेशान करते हैं What did you say? इस दुनिया में कोई नहीं सब इस दुनिया में कोई नहीं सब मुझे What the fuck was this meme? Okay, I don't know. Let's try. Okay, let's. कोई नहीं सब मुझे इस दुनिया में कोई नहीं सब मुझे परेशान करते हैं कोई नहीं सब मुझे पसंद करते हैं क्यों यार त्यो भनेको असली इंसान कौन होते हैं I don't know this meme. कोई नहीं सब पसंद करते हैं I don't know what that mean. मगर लाडली We all have this friend in our group. केही कुरा फनी भयो भने ओके केही कुरा फनी नै हैन he needs to crack a joke meow 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 that is the only joke he knows. Hello, Bhoji boy. Yeah. Sorry. Everything was sorry. आहो ए सुन बावली मैं करता हूँ प्यार मैं करूँ इजहार तू करे इनकार वो एक बार नहीं This slaps man I don't know this is good. This is good. इनकार वो एक बार नहीं मैं बोलूं बार बार मैंने जाल बिछाया तू फंसी नहीं मैंने हंस के दिखाया तू हंसी नहीं ओए फेल हो गया हूँ आज 12वीं के पेपर में बड़ा कमजोर थोड़ा प्यार वाले क्षेत्र में होके हताश गया बाबा के पास बाबा के जाके मैंने दाब बेचरण बाबा से ले आया हूँ मंत्र वशीकरण भाग छोरी कहाँ तक भाग गएगी मेरी याद में रात न जागेगी. Bro is singing good यार I don't know. I was expecting कि mumble rap हुन्छ नि but he was rapping good. He was doing great यार के good भनौँ he was doing great. Already appreciate. Always be grateful of what you have. Appreciate the little you have. Some people even eat blankets because they have no food. Exactly यार. Save food please. हुन्छ नि मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि सानोमा हेर द टिपिकल डायलग खाना फाल्न थाल्यो भने ओके अफ्रिकामा खाना नपाएर बच्चाहरू मरिरहेको छ यु निड टु कम्प्लिट योर फुड दिस इज यो हालत छ यार त्योबाट मुभ अन भएर नाउ पिपुल आर इटिङ ब्ल्याङ्केट्स होइन माटो त खान्थ्यो बट पिपुल आर नाउ इटिङ ब्ल्याङ्केट्स यार सो प्लिज डोन्ट वेस्ट योर फुड एभ्रीबडी हु इज वाचिङ मी डोन्ट वेस्ट योर फुड यार प्लिज Hey mommy hey look at mommy sadly we don't do that here एक एक लो लो एक एक ओके मरीज वाली तो नहीं है क्या मरीज वाली तो नहीं है कोई आदमी पकड़ने वाली तो थोड़ी नहीं है नहीं बच्चे मैं ऐसा नहीं हूँ डरो मत भाई मत पूछो damn bro है ना नहीं 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 डर क्यों रहे हो उनको दे दो you never know यार what they have gone through बन रहा है ना you never know यार you same country like some people are as rich as shit and some people are like living like this you never know what they have gone through यार How much should a guy earn to date you? 50,000 50,000 is okay Per यार. month. in this okay पहला monthly है ना डिपेंड करता है मतलब नहीं इट्स नॉट नेसेसरी नहीं डिपेंड करता है मतलब okay, How let's much- let's rewatch this meme okay and I think if you are asking like कति कुन चाहिँ को like okay good answer होइन if you like ask a women and they like I don't know 50,000 is I think necessary if you like in this economy होइन I might very not very girlfriend बनाउन यति कमाउनु पर्छ भने होइन to settle and to have to go on and marry होइन I think 50K is a reasonable amount like boyfriend बनाउनु भने होइन to get settled I think 50K is a good amount like that Should a guy earn to date you? You should expect 50,000 Per month. डिपेंड करता है मतलब नहीं इट्स नॉट नेसेसरी Yeah, and नहीं भी six करता big तो भी save ठीक that है is good. Like आप उसके लिए earn कर लोगे. Okay. Like अगर वो कुछ नहीं कमाता तो आपको चलेगा? मतलब इफ आई एम थिंकिंग शादी के बाद तो नहीं तो Exactly. आप कितना एक्सपेक्ट करोगे शादी का तो earn करे? जितने मैं कमाती हूँ उससे कम भी ठीक है बट अबाउट 50,000 लाइक टू रन अ फैमिली इतने तो होने चाहिए Exactly यार exactly like after your भन्नाले
सेटल हुनेभन्दा पहिला त आई थिङ्क इट डजन्ट रियली म्याटर किनकि इफ युआर डेटिङ समवन डेट मात्र गर्नलाई ओके यति कमाउनु पर्छ है तिमीले यति कमाउनु मान्छेले डेट गर्छु आई थिङ्क सी इज स्ट्रेट अप गोल्ड डिगर जस्ट लिभ हर जस्ट डोन्ट उसको पछि नलागे यार इफ युआर लाइक गोइङ टु डेट एन्ड दिस सी इज आस्किङ हाउ मच यु अर्न आई अर्न दिस काइन्ड अफ गाई आई एक्सपेक्ट दिस guy to earn this much amount of money only to date, I think that's too much. I don't know, man. अभी अम्मा है वाह यार वाह अम्मा अच्छे लग रहे हो हाँ सच में Yeah, वाह यार hello. And yeah, this one to see guy he never runs out of content. के उसँग unlimited content छ के I don't know. हुन्छ नि धेरै जस्तो vloggers they are dead एउटा टाइम पछि होइन बट दिस गाई लिटरली हेज अनलिमिटेड कन्टेन्ट ग्रुपमा बस्छ होइन फ्यामिलीसँग अनि ही क्यान लाइक ओन्ली ओपन हिज क्यामेरा एन्ड जस्ट रेकर्ड गर्यो भने ही हेज सो मच कन्टेन्ट इभन दे आर लाफिङ एन्ड यार कुप्रो डाइनोसर होइन वाह यार वाह अम्मा अच्छे लग रहे हो हाँ सच में होइन मैले सोचिरहेको थिएँ कि कसले रिसेम्बल गर्छ लाइक को हल्का क्लोज आउँछ उसको भनेर होइन आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट एन्सर के मोडिफाइड सिजी Guys, the people are just watching. If the roles were reversed, I think that would have already sparked a controversy. Yeah? The people are just watching there. They are doing nothing. Keep on it. This is bad. Yeah. He's just not doing anything. If I was in his place, first of all, I would not never. कसरी फस्छ यार केटाहरू I don't know. Like if either if you are doing arranged marriage गर्यो त्यसपछि फस्यो छुट्टै हो होइन बट if you see such red flags when you're dating, just leave her, man. Just leave the fuck out, or even just, okay, you are in a domestic violence, just defend yourself. Yeah, you don't have to initiate the attack, but just defend yourself, man. Don't lie down. Defend her. I don't know, man. He might have his own story. Ki I don't know, yaar, garo se yaar. But I would have defended myself. I'm tired of this, man. जति तल तल साह्रै होइन आई वान्टेड टु वाच मिम्स बट वाइ एम आई सिङ डिप्रेस्ड पोस्ट जति तल तल साह्रै त्यति होइन McDonald's किनकि आई डोन्ट नो नेपालमा छ कि नै अब मी बिइङ अ गरिब गाई आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ एभर went to some थाहा भएन छ कि नै होइन बट आई थिङ्क दिस इज ट्रु यार even if I see I'm going in a random restaurant and I see a beautiful waitress I don't know yaar see you can't stop falling like आफूले होइन you can't stop yourself from falling in love with yaar I don't know we boys are simple man मन लाग्यो यार What skincare do you use? नथिंग बस साबुन से मुंह धुल लेता हूँ बस अरे यार आपका सही है यार हमारे तो नहीं इंशाल्लाह आपका भी ठीक हो जाएगा बस थोड़ा सा केयर करो उस चीज What did he say that? थोड़ा सा केयर करो उस चीज And I think this was so I think this was it for the meme reaction. So yeah, I think this was it for the meme reaction. Meme bhanum ki I don't know reacting to some Reddit pages. I hope you had fun. Yo yahasamma herera haina I think this is my like I tried creating such content like Reddit page my reacting to stuff because I tried playing horror games that didn't work. So I just am being myself and reacting to some funny shit, some trending shit Reddit man, just reacting to views. So if you like this video, just like this like gara, subscribe gara and wait for the second part. If I get good response in this video, of course I'll be dropping the second part. And until next time, see you guys, bye bye.